بسم الله الرحمن الرحيم. شروع گو اللہ نامہ کے بعض مہربان و بے انداز رحم کنو کے والشمس وضحاها سوگندت روچے و ای روشنی والقمر إذا تلاها سوگندت ماہ وقتی کے کیتن چروچا و رنگ والنهار إذا جلاها و سوگندت روچے بعض روشن بوگے والليل إذا يغشاها سوگندت شپے وقتی کے مان پوشیت روچے روشنی والسماء وما بناها سوگندت آسمان و ای جور بوگے والأرض وما طحاها و سوگندت زمین و ای برابری ہے ونفس وما سواها و سوگندت نفس انسان و ای برابری فألهمها فجورها وتقواها اگر اللہ ای گورا دین دات ای گناہ گاری و ای تقوی داری قد أفلح من زكاها کامیاب بود کسی کہ ای وتی نفسارا پارسا کرد وقد خاب من دساها و ناکامیاب بود و نقصان تہا بود ہما کسی کہ ای وتی نفسارا منتباہی کرد كذبت ثمود بطغواها دروبند لیکت سمود قوما گوتی گرونا کیا إذ انبعث أشقاها وقتی کہ دیمش دات وتی بدبختری مردو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وڑا گوشت آیانا اللہ رسولہ کہ ای اللہ ڈاچین خوشترن کہ اشرا بلت اللہ زمین سرا و اشی آپ ورگے دیما مامتا ہے فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها گوڑا دروبندش لیکت پیغمبر آرا و پشتش اللہ ڈاچی آرا پدا دین دات آئینی سرا اللہ وتی عذاب پدا عذابا آئین گو خاک برابر کر ولا يخاف عقباها و اللہ پاک نترسد چا آئینی ای عذاب دیے گا